ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng Kisamla Pule Khasi Student Union Barak Valley Circle kum shibinta ban ithu ithau ikisamla Pule ki bedang shuan themai ban Pule ha ka arbo pratorek menta ubnai risau kila pelong ya ka program sam khusnam bat kumjo ke jing priang buram ya kisamla khasi ki basa hasor silchar Assam. Hakite ke sngi nakaliang jong ka KSU Barak Valley Circle kalayo ban pinkup buram hado sau pusan ngot ki khenna samla ki bla pas bha ki bawan na keleng ka them Barak Valley. Ya kate ka program lawan ban sakhi do president barang ba jong ka seng usamla Lambok Star Marngar ha ka jing sen charlang da usamla Ruben Najer upadei wa assistant general secretary lamba ki dekhot ka Central Executive Committee. La pinpu pinping ya kani ka lempung da ki shat tinrai bat la ya don lang ki rangba ki ba ya don lang hakate ke sngi kum uba Sebastian Pakenten uba day u chairman ka Khasi Jaintia Village Development Council Uma Charles Rambai president ka Barak Valley Khasi Jaintia Welfare Organization Uma Wanbor Pedang General Secretary ka Barak Valley Khasi Jaintia Welfare Organization bat kiwe. Shushu la yoru bansaki ya ka binta ka baar ha ka ba la don ka jingya ko master freshers but miss freshers ha ka ba la ra ya ka nam job da usamla hamjungai bare kum Mr freshers but ka samla Manisha Potdweng kum ka miss freshers jang usnam arhajar arpolai. Superkat balai idon pakali kismi ang katatadre village no kadang program stage po Barak Valley idon kasi kasumat rekam di susu mohon idon ang adu mendo ang tawa jan kan usnam kermawa reo la kenjo sekat sensan kapan berkat bang bu kita sekali balik tak pernah tahu di susu karena di isu David tak po celam kaya andai nadu bola suit ka short bat nalong do snam ki isu apo chungka pri udra kathong kalau om tang ban kret dia kita ki isu fair dai ka jing tu bokong sang tu po kalau kuno ban sok ya kari ka chat tu loko kapel lagi don hamru bacakar Tisnam trong ki mei temen bat Tisnam trong kulok kuma uyai pa kat dan don ukon kasih kada nyu drap kada kisah hamru bacakar adai kata pelompat ya KSU bro koi persang belum belak bat pet bat semua Bari di pondok Kesnam lagi dan haru bercelaru. Dia kendu jengek, nak kena kerjakan. Kaki subro koi, kasih bercong macam itu. Mengajuang pergo, nak koi sempria ti kepak, kamat pergo koi kepak. Kadai kata belum, dia ki subro siap. Jika sudah paper ban cuma ban pet ai pak ka kamram joka se kalle lari puro senam di ma di cingi di citra pat ki bon begitu kok hukum ini kesmi kembali ka cingi kedua bat ka dondu ka cing pensulur bat ai nasim itu disamla ki wat syakmat ka cing puli paper kan mau aku akan dong diam begini ketep kabihap kan dia kleram bat kiwai pak dijat penriu di bakap hepa bat kun yo terap ukulong kamkrau omdei gawat lam komedisi kemang aku akan dong tolong kantam yi kisah bu ikat lam ko jompi om tak pendiam Ini portal start mana? Pemberian itu di awal.
andai bau ke tong senski het syong ha ka no ma ka chuki yak wa pela berjeda ki perdo pas tam yu en ane po sel sha ko ni so sarong de la ni ri ki perdo pas tam ki kiu ka ki ke patai ni kan no su ka so sarong ka no ki samla le ki kiu hak puli puti bat ki wan syakma ban pani wat ki idon tak hendia ka jemput pa ha ka jela asa andai idon pat ka jebin to khara bat na kuat perdong kam tam jadi sama berki dan san bu ka thong ka jopi om ban sak sansa jadi bu ka thong jopi papelong gino sansa sitis hangai ba lamba pun kene besi perkhat thamai thau thamai bat jek tak nong lep yak bagela pat kentil pat panjele pat panjeda hakiliak koro namta ka jigbet jingbiang ka jig chongsingan bat ka jig chong pare chong parari ki bani mane ne jaka ni sotu bat ni sotu hiru kendon ni se shmut ni jenge jig tentu ki phap ya kandu ka kini jaka na ka pos ka po ki jig pentot ki se na ki wai pat ki bor ki bana shaba bat pendik bat persongsier ki parai ki perdo pas nam kini cakap rai tak kawai ke isu kan kula ko lada dai pengihapan kam lamba nakanuma kalanti ki isu kan bi marwe ki perdo pas nam kini cakap rai ki mat ke lo ke bat haswa jo kata akwa pato de cik soda ya kiru lamba ino sensation ilok kami kisapa soba watnam ya haria la kalok hakun betul yang siap teli gawai namar dari ya haria ilok la kecok kasuk ye kuwe pat kecok pat kasuk ye kuwe tomor wana maila kinu kecik pat haria andai yang siap teli la gawai lagi dot hakun pentar lek tu kejat po barak bali akan lek tu kejat kumuta boleh no andai lek tu kejat kumut khot cho kejat tu ko bat ki babun ki ko kubot ni na ko pos kubot tio ki isu kedai kata kasek kabaya stream bat kita terus stacking atia ada tu bodong kedai kasek lek no hak kai anak wana sarkar dia ro andai ngakwa berkentu di ki perdo persnam le seka pili belong ki leno om dai ben butek pakai kakak dia isofu kata kami militan spirit kami kiri betul kam sebut om habat lokal no hablong militan dengan siap ke sungai betra andai kami sim jom ke jingia pun kam tam ke berperkat ke bakalan jumut berkat di masa bat kaciri jengai kemudian terangkat ini sau pesan kali kisah di babun di kerau gamat kacik syakir di dandu berkat menyelam demi isu berlakuan yang berkuli di surga andai ngakuak mandong dilak berkerau ya gamat dilak berpenangkam berkuli bersam ya gamat dari kena melak ban siap ya katakan nomor ya kam siap ban it di jom perdo pas nam bagi don ablo bertaruh katakan ulim kelangam bertelapur kau boleh pun ngilang joki nilai ikut bersyakri tentang kali bekerja betul nilai ikut bersyakri perdo pas nam kedon lu cakap bat midon kecingkeban bat kecingang lu bat kecingkan teli jong kerja betul kan skam nami sama yundai su bat ala ketuk baraibi turkom perkhat pedang jogi bertes beberapa banong diwat antul polisi diwat sakano kerja betul juga lu nak tukang kedai ini bagi yang tesok benam alat ke perkat pedang buat sebar penjat perang jemput perkat kebohong kaktir dan pun sengniam korban lima kejat berdeu di tangkawai kejikting ini kisih ngai kalau om tang ni nak gerandu wat ti sor solo kejik syarat jadi jemput perkat jik syarat jadi jemput perkat tuan hagodo gaskan empat ban kopi bat bis jemput perkat kebawan aswa
jing scope her tan kedon jing scope her snong kedon jing scope her gur kedon taman sau Ilek kepada Pak Ublay biarap yang itu biarap dari kerana skam Pak Misubu tak kecil dua Pak Perdo Pasnam ni ketem pada dari pengkongsan kalau yang tadi tu skam kena ada kisah sama pilot ni padahal gitu macamnya penting ada yang cukup isu yang persiapan penting kamu ibu cukup nam tak kecil bet cempiang Pak kacau senang di perlu Pasnam ada sekarang. Dan jika sepanjang itu di perlu Pasnam sampai pun di semua pun juga. Sebelum Suram lo pun juga. Dan jika di perlu Pasnam setiap kami orang lo pun juga. Kaki isu kepentingan kecil kecil. Bagi persiapan kepentingan kecil kecil sebab dan kamu kecil kecil juga ini menjelong kau. Menjelong kau ini skam. Anda bah enam dan penuh berkat. Bagi hak berupa berkat asid. Lada yang sekian bat yellow kawai lada mi pat kipra kasuk ikwe bat toboa bat kasuk ikwe bat jok dia cemut berkat ujung akhir bok terbiang kamtam jadi isu barak polisan tu pakanang lah bertetrun jika memang atas siam ni kecil ini dan kecil long berapa warna se boyok ese idang lung kata aceh jong berbor pendiau pat dia cemut berkat ujung pan penting kenal circle ni ketrikap nam tak jempit jembiang dan penyetri berkam tapan